baphathwa emsebenzini ngabantu abangazi lutho. Unonsense nje wabantu. Hey, uthola umuntu oba rude emameetingini athethise abantu azashizwi angazwakali kahle ngenxa yokuthi uyabathethisa abantu bebantu ubatshela ukuthi ba useless, abanye bagcine baphuza ama-antidepressant medicine, bagcine bahamba ama-psychologist nama-therapist ngenxa yokuhlukunyezwa emsebenzini. Kodwa loyo muntu akakwazi ngisho ukuconverta i-document eyi-Microsoft Word ayishintshe ibe yi-PDF. Kuba kumzukuzuku, uncenga ama-PA, uncenga ama-intern. Thabo wozalana. Hawu Thabo, yazi lento lena uyilokhanja ele-ofisini bathi ngiyishintshe ibe yilokhanja ibe yi-PDF. Mina ngazi ukuthi yini leyo nto futhi yenziwa njani, kodwa nayi le document la ngiyivulile. Uthabo loyo oyi-intern ohola kancane kusindlula sonke emsebenzini amsiza ayiconvert ibe yi-PDF. Alright sister, sharp. Hayi phela ungahambi kusho bani ukuthi sicedile? Ngakusiza ngani okunye mama? Phela bathi i-attachwa njani into? Hayi mina lento leni iyangihlula. Hayi Thabo, phela thina sifani nani, thina safunda ngey'nkathi zakudala amakhompyutha angekho, uyayihlekihlekisa into engekho. Uthabo attachele leyo document athi sharp mama ngizokubona later ke. Hayi sesicedile mos. Hayi Thabo, wena ngathi awufuni ukungisiza yazi. So mina ngenze njani ngoba phela i-email unginikile ngiyifakile lapha phezulu, ngibhale kuthini lana, mina ngazi nokuthi ngizawuthini. Ayi siyayibonga ne-AI Nkosi yami, siyayibonga ne-AI nomuntu oweza ne-AI ngoba manje ngeke basawahlupha kakhulu ama-intern. Sengavela abuze i-AI ukuthi abhale kuthini in the body of the email. Uthabo uzophinde futhi kube nguye othi yindoda noma ngumfazi lo muntu omthumelela le document. Yindoda. Good morning sir. Yini le document esiceda ukuyiconvert? Yi-report yale nyanga ephelile yenu nonke yabona ngiyareport ukuthi senze njani la ofisini. Okay, please find the attached monthly report for uyabhala uThabo. Kind regards. Hayi Thabo, wena yazi ngakulethwela uNkulunkulu lamhlabeni. Hey, akazi lutho kodwa mbone ema-meetingini, mbone ngaphandle emagcekeni ekhampani ukuthi udelela njani. Hey, siphathi